Chingaki chiburaburu chiabete chikwenda kiwasense mu ya ichuni na aboigo ebikorwa byokogikerirwa kwa bantu bakorete ebikore byo byokuburukania emesangererekano yo mubimerera bwa county ya Kisii Doris Yabuli na inde ndikobirendorera alitukulia lero asensemo eria ya South Mugirango asensemo ya Nyakeyo nigono nyina gochiburaburu chacha kansenseme yo chingaki mu bimerera oyo alinge gochaka umurobiri yo konya abantu bwatoborema nanyina bo ibikorwa ibyo nigo bya bikugikerigwa mono amo nabana inchi nabali bare babwata ababwatobore mubo bayikira naso musangerekano Yesu boni bosire ujero muri ko itobwatiri roboti oro tigara to asinchira iyo wikirano aigana se ensemo ya Nyakeyo Muticho Ward South Mugirango county ya Kisii ase buraburu eburukano naboigo ekeminano egetindi Kenya kwabake kwenekigwa emambi yarero naboigo kwirira abantu abange gotigerwa chingoma goika mbaka baria bare marete omoyiga bwiritukoria rero nigo onyalite kwabago kwariganirwa amonomo women rebwe county ya Kisii omosubati Doris Donya Aburi buna enjera eyemo yokonya abantu bari tari konyara kwa baba kwenyara gose bari babwate oborema nari chikwerende chichiacha chi ebibago byachaka kuba minyoki bachaka gutagora chitenti cheito batirende toro choko batwabire toko complain nomorembe to yogusi ntoko batoko complain kera lituko what we can say umuntu yokobange binte bigatigagendera ko bangase Kobwatikana amone buraburu eyo yanyara kwabage kwenekigwa asenseme yumo women de bunaboigo abantu bensemo ya South Mugirango niko babiri koba kugikeria ebikora byabiri koba bigukwaneka kuru asenseme yo anamono chingaki abarayi bakonyara koba wika imiye bunge yo naboigo kuru amagendere guchi ase abantu. Leo tumekuwa huku Nyakeyo tulipata people living with disability wako 90. So tulikuja kuwapatia tricycles na wheelchairs na kuna wale wengine pia huwa hawana vitu za kutumia. Kufika huko mawe zikaanza kurushwa. Though mimi kama mama county nimezoea hizo vitu za mawe kupigwa. Nimekuwa kama salamu. Mtu anakupangia alafu anarudi nyuma. Na security agencies wanajua. Hizi sio ni vitu hawajui na mimi siwezi lia tunapigwa guni zimkisi ni kama habari ya asubuhi unapangiwa vizuri sana wanapanga na nini chuma wanatembea na mawe na wanatembea na marungu imbwato mwana muremafu twachichaga igasima makaunti atokonye abana babanyare gutara rinde na barabware kero gosoka nero gusinyi gutara nera singincho tariko nyara gutara bwangu bone gintu tware ko na mama county ngo tokonya kiaringi asitwe ikirega igabono ntutware tyo morembe turanyare gukonywa na twataite tubene miyoni nche chairman ya Tabaka Ward DWD na jana abantu bane 18 babwato boremafu abandi baralirense for 45 years mumurara irense atanya kubuka twabekire pikipiki twa abantu babaleta abana buga inje muno uriyo nyanchita masomo keno muyo nange getembe inategende kinaro nekebe sana nyonchende marete inare kuambira abantu bari burunge intu muneke ngekoro sebiremma oyole ngokoro wale njitegende keiga nero bora mbuo yakora arangiri gochi enkanya kezi lakini nabona mukama mbenaleta mama garo maremafu na tata tabwatia maiso ikarona ika nanyoro mweshimiwa tonya toto ogosoa ekeraswa bona abantu amachangiri ataka kuruta magena paka mbaka abaremafu baitu paka nakumenga mama igagocha kukwera namoreta kurukole moya yenteke ngengo geti because tuacha kokol endelea kufanya watu wa security watashika hawa watu wanafanya hiyo ovu na uzuri vijana wawili wameshikwa hao vijana wawili watasema ni nani aliwatuma vijana wawili wameshikwa so mimi siwezi sema ni nani amepanga hao vijana wawili wakipelekwa huko ndani na mimi I will make sure nimeattend nigo abere kobaka kugikeria egekore ekyo na goteba buna obotuki obokeranu nigo bwabere kobabogo chaka igoro yengane yo ase atebire buna gwikera boniga inamba yabari wanya koba gutigirwa chingumatiranya koba gikomanyikana boikanu
ase kurende barachi kunyako bakobwatuka enamba eng'ikiranu y'abantu bari banyako bagotigirwa chingoma. Sub-County Police Commander Itago. Leo very early in the morning, today very early in the morning, sorry, we received a distress call from our ACC-1, Itago, that there is a likelihood of attacks during Madam Donya's visit to Nyakeo Primary School. We planned and managed the situation. There are goods which are also well known within our area. They came, pulled down the tents, but we managed to arrest some who are now in the cells, pending to be charged for corruption. Now we are doing a follow-up to make sure the rest are also being brought to book. We have one who was armed with the arrows. He is in the cells to be charged for creating disturbance within this area. Since they were throwing stones, I will not come up with a number, but there is one who was hit by a stone. I thought he was in the hospital. Inkulpoteria MSI jamangana maya kuru asensemo ya Nyakeyo Moticho South Mugrango e county ya Kisii. Iretariane Hespon Posire. Ekyombe igya kupe